Ebi bigambiro bwa nyuma yo kurwo mu rukiko orutebekanisibwe abanyamakuru orwetabirwe mba RDCs abwezi babo n'abadiso kurwo mu Bushenyi Shema Mitoma Bweju hamwe na Rubirizi abantu bakiri mu primaries RDCs ba deputy RDCs n'aba assistant RDCs nangwa n'abadiso bareke kugira urubavu uko abantu bona ba movement uriya na yitsimba no yitsimba toyine kozi yo kugira ngo ubu nakiro ndiye Lieutenant Kano James Mwesige ashoborere ngu okurgira hari report eyatungire okurwo mu Bushenyi akaruru kagenzerege nangwa na nihanga ryona ngo no harabe habayire mu butekerezana bukinare mu ihanga ryona hakaruruka NRM kateirwe ubizimwe rubanye bukemunonga compare to habayire opsi ibyo tubukabura mu ahubwo turi hasi turumwigo kuka really wa generally akaruka movement kagenzerege Lieutenant Kano James Mwesige ashoborere ngu ba RDCs baine koresa amani okurebeka ngu barebuza program za government kugira ngo buri muntu yaziganyirwa muntu ko babone kwikiriza entekateka ya mukuru w'ihanga twakuhamya ibyo kwerinda umukishweka cya kureta Bushenyi bakuriyo kureba okutwa kumonitaringa government programs kumehinga sure ngo abantu bakozesaje programs za government kushya services ombantu bwa nyuma y'umunyamakuru weitu kubuza commissioner ahantekateka ya government ina ruguto rwa Bushenyi mbarra orumazira magaraga bengi ogezireho no kuremesa ebyentunguko mu Bushenyi ebintu byo commissioner gambere yi government ya hill districts kuboneza imbuto barebe ku billion yakora ariko kubuza uruguto rwa central government kandi ko president yabagambira aho boja urubuto ryo mukora ndizakorwa ubuyobora Omwari ba RDCs ababere bayizira mukoro utugambireho nawe atuhamize kuba rkwija kuteko mu nkora eba bagambire gukora mukuru wani ya service delivery kugira ngo twamikira shwa ngo hereza komando akusha munongo program za government keza PDM andize sentes barese zo gukora imihanda nange y'umuto kandi ikindi cyake cyo kureba ngo buro twaza kuzamwa abo bihoreye kandi itwe ngaba president mu districts twabani tutwayire karwari akabantu binibona nabitu so nicyo cyakiri cyo cyo kandi nzamo zo gukora agagasha Olivia na Sasira bwa Tayari West ho mu Bushenyi Pargo mu Bushenyi